O man from free ye. Yemra. O chami wo ho. Nana mi wo. Sie man to me man for say. E free na rukro. Obi antie Ghana Kwanso. E wo DL 106.9 FM. Ebra Okogyeabour Ocran. Agena konya. No musa Ghana mpanyifo say. Ghana Kwanso ete sen. Ya Kwanso ete sen. Ghana Kwanso. Sie bi Ghana Kwanso. Fire ko boko na ye bedru. And then Yeshiano, na matransit na authority na transit. That's right. Kogu say muti asesa. A drobian cadem. But dia ye di na ye kika na de no ana no. Ebeso me. Enti authority na transit. Me say ye baka Kwanso djubedie ya. Eye nimdia wo. Anya betre ne ye de ko. Ampaduti hey. Hwe na betre ode tete ho. Na so hwe obaye no nimdia no wo kire yen. Oh na dwen mu ade a senko obaye no nkoso ye de ketisi anachi a. Ene ye basa wo hu ya na so torum. Oh ne ye basa da bi. Ode kakra no de kire yen. Ode kire yen sa se ne be ya yen so besia bibi de afrim. Enti eye ya ba han. Ye so biara. Eye adesua nimdia ene emra ye de adwuma ene ye bebobo ho. Na woni a wo so me bo abaso. That's what dimra no pa. FM ha mosumo ene modwuma pa mo de simoni so se mo be didi aboa mo man ye etien se ye hyemra ye hwe ne e koso no ene ne e be koso ene ya hwe atintim emra se ne betimi aboa na ne e koso ne e be koso no ye timi aso ano na enoma so atutuye ndia na butai si emra hye na nim no ene e butai pa na mom se butai no e betimi edinkunim anase intimi dinkunim no egina manfo nyina so egina nyina so egina police force egina cemetery force egina driver force egina obi aso ye ne nam lorry kwan twa lorry kwan ye ne etimoto so ne ade egina nyina so se ebehwe se samra na ya hye no ye betimi ade aye adwuma esanse yetimi de ye adwuma ebeboa boy ho bai akwanhia ade a ne bo eden enti samra 2180 of 2012 no egusuara ewo ho yensesa no enti edim se ebrepam no yebehu se biansa ebetimi de nsakra epiaba na Kwanso etimi aju ede amaye Kwa esese ye nyina ye ba ye fususa esanse mi bisa ma no se nya ba bi na wo ba kete dia kosekun mu adana wo bisa no nya ba bi ntan bi niwa wo ba sa ma se ye big market ya the what chef in sign ewo yen western end ho enso nkofo Ghana so den se nka benifo se ba bi obi ewu no obi na asaman bi mu etwemu ka bi feli break ewo eco traffic light na etwi for any provision. Unfortunately, no need to create fans on the tone. Yeah, if found so any penny here. Coming say I see a footwood and can sacre any part. Isn't sorry. It's actually even in that is another person. Honorable, and I miss me Bisawa has said, said your old cancer and Shaiman Municipal Assembly, multi-years market, Ediama and May. Any papa no mo eto ade wo kwan mu enso wo mo nkoi o kan ho nipa miensa ana ma confirming the recalcitrancy of the people of Ashaiman edin kan many assistant municipal director Dema Ashman say na wo di we ya ba say to winka ya chichemu say ye to car na we benya 85% MTT di benya ahe na chase finance fo na di o anya sa eti say car bi ansa mi ankoto a size car no o mede na ye nkoto ansa na o manya ska di ayama na size car no o mede nya na ye nkoto ansa na o manya ska di ayama na ka ansa ye kro na ye twa to no to sika na den na ye to sika no and I know me tia some say or the say yantutu tomu yenya ska nya Ghana kwan na me ametra ba bi na me kwa say o ma wo bro kire bia na ka wo kan sabe ubie wa no na asem bia nka de beto social media na say wo de beto form no nka o pani bi tia no so odi ni tiwura gem na dada na ye gije no ye de yadan ya kwa nyina na atutu ako Some start here, Ukuoda, last week Wednesday. And who said, Kabia says, Achimota of Anko Highway. Kana says, Oku, every Wednesday, I'm a meet trouble. And the can is one after that. It means can be see or can you see her? Emma
Papa we friend say on in charge of public sector reform. Kusibuafo. Yenti Ghana ha. Ona de be kan yo. Papa na ma na mi hu no. Conversation bisa say enemo ko hu Rwanda now ba obobo hu de wuro kire ye no. On in charge of public sector reform. E dey no wetimi aye. Kusibuafo. Me pe no. Na menya no wano. Wo be ka kire ye say Rwanda e ho kra de omo ko high tech. Eni say wo car no, wo license ewu, wo insurance ewu, wo road way de ewu a. So what's your no pa? Now we continue can when I was parking car na car in span. On other kind, me Rwanda me ko order. And he said me war no so boa. And he said Rwanda e pro ma koko. Several war lo, nya say bia de Ukraine for ye bio. Several war. Na so metimi high tech. Na you see this 65 years. Enya mo wan say Ghana ha Ministry of Transport aye hwehwemu. E wo say e ba ne sen e na Ghana. Ye nyina hye mra 2012. Say ade a eye motorcycle de. Say na ye nyinu, say na ye nsan. Ye fa nipa enyi sika wo no. Na den na ye hwehwemu adosu kopa ma ne no farba no. Em say ministry na hu na em de. Say wo fi say ye hwehwemu kra nsa no be yo mo de no. Ye hu say Ghana ha me nyina Emra no a o ka se ye no ye ho krokro de jo me se ye ho se Emra na ye tro ye no ye ho krokro de jo u be kire me say ye che se I say wa kututu anoma ho da no ho sa no ma be ni that's what I'm saying ye who hypocrites e dey na ma na da na ne say ye emra no redi a o say emma Ghana register are you with me at the time you say emma obi nkoto emmo ni tinu say or the befa nipa jiska ebi akoto e de jiska you can say emma obi kura akoto so the jiska mo obi nkoje say obeka aye sales aprokuma egu nhirane mpo ene ye pe kuma kwaduoi ne beso abirebra Okogyeabour Ocran offentem from denchembramo a wo mene so no akokwa ampanyini sem awampampam mu je na ofriti krotia na ne ho age afiefiem Okogyeabour Ocran waba tenase na amansan etiew Okogyeabour Ocran fa hwim yenko yanom dia woso wo mo dayaya yanom kuram enso ma jem Okogyeabour Ocran ensem no kane nyina yanom dia woso wo mo dayaya yanom kuram enso ma jem Okogyeabour Ocran ensem no kane nyina yanom dia woso wo mo dayaya yanom sekan kwenhye sia na de haw bebre nenam emanwisia ni nyanka doso fituo mu arewo na ya dantuo mu awosin no ye keka nyina na ye keka ma adrabafo wona onyankopon yi won sa ofie nante wasasi so sie yo nyame free wa draveni na mankwa efri onipa ba kuso kopim onipa wo haso draveni fum so timi ma wonyi na hwere won kwa prape Enunti Ghana Road Transport Coordinating Council, Mr. Draba Franka Bomo Kubatan, any National Road Safety, any gender Bushia Kwoni Nina, Yasamra Sisu Kane, any America Subasa or Kakamuno, Yebe Yefri, what they could. Driver ni metibia, one ya was said, no one you know, ye catch the upesa, Emrani Ubedi. Driver Kemet, Kanyabu Omra, Kanyabaye, driver Damet. Mba kubikan asalin kubao shali ya kama ku driver playmate nami to money jiwo emla heto nami pasinya fo musumuntie yen ukojina ba bia ni kwansa ufaka na se driver ni jina no fawa muni ni nyina amatomra afe pasinya ni wotika mu na hu se driver ni di se hunu anase mate ni ya de anya fane ma prosifo se hunu se mate ni fiedu nwatwe for ani driver nyina ma prosifo afe motorbike ni aboboya e wo se obi a hye ni helmet wo fa overloading emra enu bedi pragia motofo musumuntia mu mpanimfo na mu ni mwashade so anye saade a emra ni mu bedi ringi si dusi ani nyina mama ye nyina nkambo mwe na yenyi accident free wo mai mu deku no my Ghana mfa ne ntema pemfra ye de nyame srem wo empanimfo adrama fo ni meti amu wo mai mu ye de nyame ba mo jao yesra mo monto mo bo asema ye ni o Yama Ghana fo nyina ha yama mo nyina kwa ba baby sase
accident is here na efie gedum eti yesre ene so ye kwasi ada foforo nyankopon sa de nkwa foforo sa acha yen tete kwafra mo nyankopon anafra naku enawia yi wo ma yese aseda enka odin amonkwa ya ma musomomma yesi nkunya biemu a na ebra so se ene Ghana fo nyina edi nkomo omaimu ashenka fo yesre mo na wia yi se eye nipa nkwa na mo de nam ti munya abotre sauka ka minua ya men oshenkani anumunu boni alcohol de yi free wa brabom nentime moa whatsapp akese aya oshenkani ade bia no a ebetimi a distract wo at the point you are driving onipa ba kuso kopim onipa wa driver ya no ye free wa kwam ni fum suoti me ma wonyina driver ni susuma wa so nyeden e wo kwan so Ghana road transport oshenkani susuma indiscipline anywanim e wo kwan so any national road oshenkani susu emawi no enoso e wa bra wo kotwika eni ema ekoso oshenkani tramono ayeyie yaka obi antie yan driver ni meti bia oshenkani se wanku ho a wo bepre nipa no yeka na se wampre nipa nso a wo bekum nipa driver or mate ashenka eye niema miensa anewo mu security and breastwear shall face the law ene se washenkani wode akwantufo no bekwa kodru asomdwem eno ye baako driver da mate mba kubikan de etosumyenu ene se washenkani wo be mesikani brebedi wadim asinyafo amusumuntie yen na enipa dom a wode wo monam no ebi bekwa akodru na wo mo apira ni gina no fawa munini nyina amata ana de ya wo mu ne se obi benam usuban so na wo bahwere ne nkwa avani ni di se hu eno ene niema miensa wa hyenkam na momade baako a yen ye bohu da wuro ne se adrabafo enye driver ni ankopon yi wonsa ene de wono wo se wotwi ka na ya santoa ne yenwo no driver ni na mankwa enye driver ni akuso kopim ene de opeso wo ka kire me na wie se wono no wotwi ka 1912 ni na hwere wonkwa na mom wo hyenkani eno ntiga ene de watimi di nipa akọ neti cancel no wode wo ma ba bedru asomdwem e wa bra wo bi empra national road safety na passengers na ti maka se wo hyenkani anase driver yeda se to king eni ema se nipa no ane efe ne se driver no ye be ye then so ene our generation avani meti bia wanya essence emra anya dwuma na indiscipline atiatua na suba tantan ebu banti yabu omra kanya oshankani ade asobrache oshankani ade indiscipline negligence reckless kamaku suba tantan ana ode tika na chi mi to money jiwo enunti enipa wu a wonfa ho asinyafo amuso enipa pra a wonfa ho ukojina ba bia eni ono ne passengers na wode wo monam no kura no so obedru na se efewu na se fatiase a driver ni wonfa ho wotika mu na hu sa enunti na nawe yese nkonyan yi yendwumadi a yedie enawe yi ewo DLFM 106.9 ene se unu se ye moda wuroni yankyerɛkyerɛ atria fone ne yen kan kyerɛ edom no se kan kwanhyia yade a enya nika ya bobo ya enawe wo ba ye Facebook no eso a Ghana Kwanso is live emra enu bedi ebusia wo hwɛ video ya yade akyerɛ wi a asen kyekere ana sa accident we esiye sadia emra ne mu bedi washankani subatantan nti ene wakum nipa miensa na yenye accident yade kyerɛ wei no my o hese de yesi amma nipa so a yade no erua say ambulance boot o empany say eye trotro boot ne yade na wura mu o adenti na driver ni Ghana ne atimi abafro wo car na nani mienu ne nsa mienu ne nan mienu wono atimi ayi sika ede atua wo ka say driver fa me kodura somdwem na enne nipa no a driver ni woje ni sika no car boot na ne yade ni funu ewura adan driver adan mpanimfo wate Media de Okogyeabour Ocran, we are seated once again. Na ye mayetiefo ne Ghana fo nyina happy new month. And na September bosumeda edinkan fi champagne ne aduno enan. Wo ba ye Facebook no eso a Ghana kwan so bere aso. Na wa share page no so amayen. Wo share na se kwa akira wo nua so betimi ahwe bi. Na ebusuya wo shankani a enam ne so ema nipa miensa ewu ya wo ba ye Facebook no so a wo hwe video no ene court se won konkwa dam emfiansia no won koya dwumadan wo pie ba wo besua nyansa ye di video ni nyina ba kira wo bra ye jeli no wieye afi you dey video no fi so ema memeda ase DJ afi ba na bo matire dom na wieye ye de Ghana kwan so dwumadie no ana eto am so fiti sabere kwapem se
no numu ebebo, it is nothing but road safety. Ye nyama nyosem ewa ha. Nemo ye kano kure echire to me. If it is ye di to me me pass wo mo hwema Ghana mraja dwuma. Na se Ghana mra no so timi eye adwuma. Perform his me metimi akwa kodura somdwem. Shall face the Lord. Ghana ni awutie me wo so betimi akwa kodura somdwem. Then so and then one the political will ewo wo mo nsam no. They don't care. One more ate and they know the anxieties of the people. Nenso wo mo mfa ho. Enti ebusa se ene na hwan ene panin. Ene na ye busa se ene na emra na ye tro de ye dan. Se wo man Ghana ye betimi atro ma tententen na emra no ye nya de obetimi amemra na ye dwumade a. Ene na emra we ye tro de ye dan. I am talking about the regulations. I mean the LI 2180. Emra we ayini enya 13 years. Na ye musa Ghana for say e dia pa na sa Ghana mra we etimi aya mayen. Why in the abundance of water the people are still thirsty? Emra wo ho enso Ghana ni si wono de won fa mra ne anya dwuma. Because the law enforcement agencies, I mean the Ghana police service, one more when it comes to their core mandate as law enforcement officers. Mother. Na road accident. Driver commit. Universal kanka. Kontonkro du the wiase amansan nyina ko mu. Road accident ekum hiani ekum sikani. Road accident ekum akwada ekum pani. Road accident ekum uniform person ekum civilian. Road accident ekum illiterate ekum professor. Nanso when anaye ready say wono so be na afemu de ama ye kwan so adwo ene say wotima kai mu na say wunu ba bia wo kwa na oyam hyehye efiri say wo shankere na wo kro no emra no anya dwuma no nti ohunu say bibia ni hono mu a ebetime no e wasase so na ukoka na ubusa police fo no say and na police for mama mra na nyadwuma menim police ni bia o ka kire me say no my Ghana wo de say driver for no so ma so de amunya wonom na say accident ni si a ye beche wo mo na me patrol driver ni anase police ni tiemi o emra no wo ho ana wugina kwan no so na so ma na nyadwuma na emom say car no erekopem de a obeba beche driver no okay say wo che no at the point nipa wu a nipa na wo no police mo beti ma gani funu. Why are we so reactive as a country? We are not proactive ba ku pese enunti afeso na se ye boni pampempem a kan kwansia ku wo mu a na wo yam ahyew na eba ne se ne no ne se na me na Ghana ye fa he ne besi ha yi se ene road accident abusumi nsia ntem ye 1500. Why what has happened na e ye boni be na Ghana fo no aye enunti such calamity, such level of impunity across way. Me pacho me dey Okogyeabour Ocran. Yet na say ya enye na saying ye Ghana mra na yedi nkomo. Na ene ye be ma wo the statistics. Ye be ma wo accident data we no enya afede. Ye be sha se e dey free 2020 4 years back. Na ye dey abusuminsia report e dey abere Ghana fo. Na said ye kan kwansia any motor accident. I did yipa airco and Siaduano. Say, and fa will be a who crum ha. Driver or mate. Say, Mati Adiaba Kupasi. Responsibility and breastwear shall face the law. No matter how you decorate a monkey, it is still a monkey. Mbakubikan asali we are say bi o say wo hye bi aboa papon say wo hye ne jeans amusumuntie yen na wo hye ne singlet e de che tu no kom na wo bo ne pampers e bo ne pons e twi ne pons e ye ne makeups matomra afi wo besu be efiri say wo men say nya sa na tie de a national road safety ye wo numerous number of duty bearers in road safety ene ma ekoso bas me pa cha wo no mo yi ye be ye free wo de ye kan duty bearers in road safety a wo munim wo mo ho National Road Safety Authority eka ho
driver kemet Roads and Highway Ministry eka ho, Transport Ministry eka ho, kadamet mba kubikan asalin kubao shali ya Ghanaian Highways Authority eka ho, kemet Department of Urban Roads and a Department of Feeder Roads. One other agencies form a part of the duty bearers in road safety. Ebusuamu musa say any adentia and then never may dia namu answer ayade bia efe answer ye the road accident no a decoration as a ornament ye this yes ye ho enunti adia no nye but nobody is ready to talk about this problem. Wow, then you become a victim of circumstance. Na adenti on my way problem no aye de bad ye enti se wo me na ye nim se ye bet me atena say at the taxpayers money akwotro mra ama emra no anya 12 to 13 years na se mra no empanefo munim se na mu ntime ma na nya dwuma de a ene mo sai Ghana fo sika e de ye dan yesere mo monto mo bo asema ye ni o na mi bisa se ena wiei a police fo me de mi busa mo dia montade na se mu ntime nka no kora nkyere wo man no but ye de enya man bia na to atade ye hye yen mi busa se obi a chekere mo nsa egumwachi ana Ghana Police Service say ya chekere mo nsa egumwachi nti na mo ntime nya dwuma as law enforcement agencies ya mon ka no kura nkyere Ghana fo na mon ka ye nim dada enunti ana 2023 abusumi mienu entam a police for makumaku nsia ana road accident eku wo mo. So now I understand the say we a police near road accident owns row. We a soldier near road accident owns row. Kama draba for a free oni pa ba ko so copy oni pa wo haso. Driver ni fum so timi ma wonyi na me pa cha oba ye Facebook no so obetimi a share page no ma ye DLFM 106.9 me say driver for nkabo mu akuba tan any national road safety oba so obetimi eleview comment no e wo comment section ho no mo ye bekenkan ni nyina so di amawo ko so basa e wo ka akamu no ye be ye free wo deku driver ni mate bia wanya wasade ne wani wuhuni no ye ka kire wo pese emra ni ubedi. Driver or mate who does not perform his responsibility and dress well shall face the law. Driver kemet kanyabu omra kanyabaye. Driver da mate adia ba ko a eye problem pa enie ya kamaku asinya fo musumuntie yen ukojina ba bia ni kwansa emra no aya twro no wo mo esese wo mo de mra na ye adwuma no Ghana fo ntie mi yi o amatomra afa pasinya ni wotika mu wo mo de mra no eye wo mo hu yiye we don't need any physical evidence mo ankasa mo ni mo ho if it's a yes and Ghana the problem is that road safety for your way and police for your way Ghana for amutie mo nyina mo ya way say on my way your problem panti a road accident entimi njai ni pekum no my Ghana fan entima a lack of enforcement we kwa the men can say a low a lack of enforcement no eni ho ba ku say law enforcement agencies no woman in pan say they are just standing on the road for nothing woman because some of us say yenam Kwanso na yehunu say bibi koso na ade we no a threat to road safety na a police fo gina ho na sa ade ni twam a ade na betimasi ye kwanse ye beka say problem no e lack zero enforcement zero the enforcement is zero ana education no wo mo je aban sika say wo mo be ye nkyerɛkyerɛ ama road safety eso akọ anase road accident eso atie no mumisa say wọ́n yẹ di yẹn taxpayers money yẹ di tuya wọ́n ka sẹ́ wọ́n mọ̀ de wuro na Ghana yẹ Kwanso yẹ dọ̀dọ̀ no wọ́n sẹ́ adwuma na wọ́n yẹ ana ana ẹnẹ wọ́n agya education no abọ́ yẹn civilians no so minim sẹ́ Ghana fọ́ nso nim sẹ́ DLFM ha no mo ayẹ tie yi ẹ̀nya ban na etuya obi ẹ̀ka nanso ẹnẹ according to the regulation 125 of the LI 2180
eno ana expel the duties any asadi say nipa bi when it comes to education womo esaso womo ya nkyerɛkyerɛ no they know themselves womo nim womo ho according to the regulation 125 of the LI 2180 menye sure say media house be adin ewo regulation 125 but adenti anamo mojejeje appointment letters say mobile nkyerɛkyerɛ mobile education public education mobile intensify public education on road safety na mo ɔman sika ne yɛde tua moka na ene modai adwuma ne nyina de abɔ yɛn media for no so and at the same time enya ban bia na etua obi aka mo no ayetua moka no you are busy sleeping. Nobody is asking you any question obi ntimi musamo hwe intimate asesi edwuma wura fa me se me mekan news na menya Ghana kwan so na kwasi adaduru ye no me meya Ghana kwan so edwa adaduru a me mekan news ebena adaduru a me mekan news uku adaduru a me mekan news mommi sa mo simple question say entinka medwuma wura anko betua me ka na so adenti ana wo man yabo nipa bi pa na oman no na di esika etua moka. And according to the regulation 125, say mekanya enipa bi befu ebu befu. The moment I buy what they say o kenkan pe, na enipa bi buafu. But education no eye nipa bi adwuma, eye nipa bi asade, eye nipa bi asade. Emra no hye sa nkrofo no say, wo mo na sase wo mo kyerɛkyerɛ. Wo mo na sase wo mo kyerɛkyerɛ. So where are those officers who are paid with the taxpayers' money? Who are those people and where are they? The moment ubebo esope answer wabo obi chem so now ni enipa enya problem. But emra we yetro no 2012 no a yede man police for on the 25th of August 2013. Emra we no wa media house bi adi. Emra ye kita me enie ye fra no LI 2180 sa amna we media house e wo Ghana kukure no hon mo an di wom but ene mono a ye de oman secretary amoka se monye public education na kan kwansia esonte na anshenkafo enya nkyerɛkyerɛ no where are you moy according to the regulation 125 mo wa hefa according to regulation 125 mo wa hefa so enkyerɛkyerɛ no eni ho ana enforcement agencies no so wo so adeda enti wo manwe no menim se eda autopilot obi aye ne wope when it comes to road accident momye musampanimfo ne nkwada se enti wo man ye ni solution bia ye ni nukura bia ye beka kira ye ho se oman ama road accident etwotimi atwa na ana yasada ana ye de amanyosem cheap partisan politics ye de akatakata yani enso nka me hu ye anka civil servant de anka wo baye wadwuma in accordance with the law but ene partisan politics akatakata Ghana fo ni nyina ni menim say no mo ye se Okogyeabour no mo ye no se eye hwan ne ye no na eda accident be so mo no you will understand se ye kan okura kire mu a aya na obi nkan kire mu se munko gya mo political party you know obi anka se munko gya mo political party name for once Ghanaians you have to be patriotic at least obi anka se gya wa manyosem a wo ye name ye wade bi wo hon mo ye mfa nya manyosem enwoma no ye mfa nya manyosem no ebi eye road accident enti wo man suku bebreba yakoi nti say any solution bi ama road accident enti enye na sa amra we motro ye dan na parliament no a etwero amra no a okan se obi num wi amonche no eye the same parliament and etwero amra we say oshankani eye abc dia monche no police for
enti mra we daban ana me de mibusa police for mibusa yewura IGP Dr. George Akufo Dampare yewura asumdwe nka ho mibusa wo se wadawo ma wo daban pa na be ma wo mra ntende sa mra we aye adwuma Deputy IGP in charge of operations yewura tete yohono yewura wadawo ma wo mechia wo na wiai me pese mibusa se you are now the in charge of operations of the Ghana Police Service. Dabe na ba ka kire wo mrante ne sa fa de service with integrity no enya visible na hidden partisan politics no enkwachiri na sa mra we enya adwuma. A police for mpanimfo me pese me busa mo say are you happy? Are you happy? Sa oman no atoto uniform ahyemo. Oman no atoto mpabo ahyemo. Oman no ato tuama mokita. Oman no ato moto ama moteso. Woman no ato cars ama mo na mo se mo mfa nya dwuma. Na mo gina Kwanso na indisciplined driver atwam na under your purview mo hwese nipa no onkokum nipa. Yes anete. Are you happy? Na my next question is so Ghana Police Service mo ye very happy pa police ni a umuye a wotie menkan. Me pese me busa wo say until last year musie a police fo nsia no na are you happy? Mujina munyira mo colleague police officer ni funu ho a mutwa wo mo purusen enye dua ne bubo wo mo enye tuo ana tubo wo mo na mom eye road accident ana ekuma police fo nsia within the space of 30 days no Ghana Police Service were you happy? Sabre no ana police fo ne dampamu a na police fo atwa ho ahia na wo mu twa purusen na wo mu salutu asa wo mu wura ho. You see the common sense question am person me busa police ni a wo kogina furu no ho ne se wo gina wo nuane furu no ho no a eye accident le ko no wo busa ho se wo so da ben na wo so ye betwa wo purusen ana. Did you ask yourself say why musadia it is never too late bisa ho na wiai ndebema DJ Afiba edi video bi ato Facebook no so me afi won trailer bi a cargo bi a asesi kwa mu a wo show video ni sesi ano me pato fasa video to so me na me nka se me nkire Ghana fo me pato oba ye Facebook no so a DLFM 106.9 me di video bi to so DJ Afiba edi video bi to so me pato video ya wo hwei eya adeso krom video ya wo hwei eya adeso krom ana saade we asieu na according to informant wo mo ebo ya mane ne kire se saaka we asai esi adeso kronum ekwan mfimfin ekọ na awotwe adeso police commander baby a wo bia no mechiawo yewura media menyintum sekaway esi ho na awotwe na mom yewura police commander wo adeso eye nokure sekaway esi adeso kronum ekọ na awotwe ana mepamche o momna mehwe bebe akaway esie eye adeso ana accident si ye ema nipa mienu wo mo nyina wu ye ema ka no ye ja to kwam na awotwe kwapem se me betena se e studio ha e kan ho asem e ma adesu police commander se wode abufuo ne koyi free ho se wode anije ne koyi free ho me adesu me ma ho me ba ho no mo na bibi na de menam. But the question is I don't have to live in adesu ansa na se bibi koswa maka ho asem because enipa no a wono mote adesu no wo mu ye nipa etise ye ne a ye tenkra hai enti se wo bi hu ewon kran na se eya na se wo ye nipa de a ene wo bi nso hu na enam obi negligence so ema ne hu ewo adeso a se nipa no so se bi onye monkey wo ye nipa so eye hwan asade ene se ka wei asai esi ekwan finfin ewo adeso na me se me bisa biem adeso police commander. Have you seen this problem? Well, and answer who ye. And then we are only asking questions. Baby, I can't see. According to the report, a yet muni in the try video at the MIN.
Eyetima muni ana try video we ade ema yen ana so woko car we atimi asi adeso ekwa ni mfimfin ekwa na wotwe mpamche wo eye hwan asede. But according to the regulation 102 of the LI 2180, Ghana mre wakan clear was say car be say esi ekwan finfin na se ho eye urban areas to say ni others with ye esi ho ya ye kan urban area baby a enipa wo baby a eye krum Ghana mra according to the regulation 102 was say car esi baby e ho ye krum sa no a within 1 hour SSC a tow car no edifri ho police commander awo adeso yewra within say bafo wom but me name the full name but wunim say afra bafo yewra metiaw. How many minutes and how many hours do we have in a day? Now a day no multiply by 1 week how many hours? This car has been there posing danger to other road users and nobody cares about it. We have back say be empelling for any other so yet nasia mo Okogyeabour abeka na wakawia yakaso Okogyeabour wono nko na nowa. Accident esi won adeso early this year, I think was around February March. Accident esi ye a pickup and tipper truck here eswanua and a head-on collision a cabo mu a tipper truck no etwifa pickup no so no enipa mienu ana wamonam tete ye e wa da su kronum eda no ayete ha no ayeka ho asem wo studio ha no ana menya me papa chief inspector Tano retired oye police ni na otie program yi na wonam adeso eni asamanke se kwanum yewra chief inspector Tano retired efrai e confirm say oko ampa accident na wo kan ho asem no mitwa mu ani car no da so adakwam se sia na mitwa mu na di na wotwe and the car was still in the middle of the lane yakwa ye no adeso police commander ne so obu afu bet obufuo no entimi nkroso border e ho no mo na ade befa enti se wo ba na se wonti ase a wo ba ne a kire mranum regulation 102 no wasesen enti ka we besi wona kum nipa na ye mpanimfo de yakọ condolence nyamemfo am kransi aye brofo 10 na wo mabeka kire Ghana fo se ene de ya anti asempa na me wo fa kofi capito wo krasem bi mi remfida wo se Ghana no ye nsiu nipa na nke ye siu nipa esesa nka de di nka ba bia ka isie esesa nka ye siu Ghana Police Service na ye siu the assembly which is the upper west achem na nka ye siu wonom then na ye siu road safety se mutimi siu wonom a you see anka obia baya ne de anka obia baya na afamu de but Ghana no ye nsiu nipa ana ebusuafo wa Ghana no wo mu ye so week de ehia ne se wo mate se wo moda hia no accident na eko no saabre no ebusuapa ni tutuntuma akofa funu ade abajensan abode enti adekura nam so eku ni busuane no wo mfa ho but abrochire who born dog se enam obi negligence so ema obi wu a oman no kabo beti kokoteta se enam obi negligence so ema obi wu a oman no yetimi si wo man no yetimi si attorney general but Ghana no de ye ni gifuno ho enti accident ni kum nipa ye rurem e de ne ku no nobody cares ni akofa funu ni e de abaje nsambode asa but when se muhunu ayekoso adeso enso adaso police commander 1 week ni e de wahunu enti ka we besi wono mo sa na enipa e de ka ko wurase eno dia police for the report bebra yen me papa donten me wofa engineer David Osafo adonten ba bia wo bia me chiawo me ye sure say bia video wi hu ye but me ye sure say na wi de wutie yen yewura ba bia wotime nka bia no bomoden na frɛ national road safety for wo mo eastern region yewura na wadaroma bo wo mama ne say Okogyeabour bo wa mane bi seka bi
ye jai ka na si kwan finfin e wa da sukrom enti o munya hu adwuma ansa na mo de report abra yen sai enipa wu. What is the problem? Ghana nti a problem pa ye de yen. And then you be din komo our regulation 84. Abusi okay regulation 84 no a. Ghana ha ye ntwi moto keke. Ghana ha ye ntwi moto keke. Emra no se wo betwi moto a. Enyema bi wo ho no mo a esesa wo ye ansa na watwi moto. Eye nyema ban ya ye bebo so a kire wo. Ghana emra no se wo betwi moto a. Ye wanyema ba ku mienu miesa esesa Ghana ni wo ye ansa na so wo betwi moto a watwi mempanimfo atena se Miura Richard Kwesie yia atena se national coordinator in charge of compliance and enforcement ema DVLA yewura atena se ene wode DLFM ye hwani musa chairman Clement Ampadu national chairman enso be bowura mu na yenua pani Kennedy na Okogyeabour Ocran so abo ade awura mu na ansa na no muntie wei Oshankania Ochika na wano age tum se reckless driving wakum nipa miensa court atmase Friday no which is 93 days court say sa driving no wonkwankwa dem emfinhia eno so yebedi hu nkomo ye the driver any video ebeto so amamahwe wabra court e convict ni wie ya ye de abanka wagu ni nsa ye de kwa akotum no ensem trofo ne no di nkomo wono age to mu say car na wo twie na wabo. How can you drive on alcohol? How? Ghana ni adenti na sasa wo betina ka achi say me ye driver at the point ya wabro wo ba ye Facebook no so a driver ni no ana oda so no driver ni we gitum say na wabo wo yusu Toyota Fish eso ni part 13 wakum 3 afrim ye de ni ko gina court no court say ko na kodam efficiency na ye dwumaden so ye bebisa ye mpanimfo say asotwi we no is it enough deterrent ebetimi abo obi hu ashenkanfo amonom tramo di twika no ashenkanfo amonom nsa you drive on alcohol no wutie nsemo a driver ni we eka no a wo so ono ankasa na wabo na oshenkani a wabro ana wo hwe ka no na wo twie no a but anyway my memfa we emaun ebusua se wo call back in history from January to June 2020 muntie miye moto for muntie miye ena ye bedi moto for no ho nkomo me ka moto no a enya mo amudi ye Okada no nko a Ghana ha no wonyabo moto so a obi anim se e Okada ana oka ho asem no moto is moto tricycle is tricycle enti mo pragia for no munsumu wo mu bi muntie twi na muntie miye na se mo fi ni sada bia no mo bekum ni pa fa mo ho adia bia the accident ni besie no won fa wo ni because ebi na membebo so akire wei weno abusuminsia report anamde ema wo efiti January ebepim June 2020 akwanhia esi ya no abusuminsia ntamo moto ekum enipa mako 140 motor riders 140 anamu ye 2020 abusuminsia ntem 2021 the same period 6 months from January to June no out of the total number of people ewu ye afini nyina 2021 1454 womu ewu ye na just womu ye motor riders 622 45% of nipadodo a ewu ye ewo road accident mu amutwi motor no muntie miye ene mu amu use motor no as dispatch no mu kura de mu ye west esini Okada fo some akwaji obi anwa mo 30 cedis pe na mo pesa mo kire se 30 cedis anwa mo no amode kro no nti Ghana yina ye modea ene traffic ya che
ekwan no emu na ho na odi anwamo namu because wakwaji obi anwamo wakwaji obi indomi e de kwa akoma no nti ensemhunu reckless driving na ekoso okwan so enti ye ka moto no a wo a emra no oyusu moto no a mu a mu yusu de na mienu okadafo no muka ho ana o mo so a eyusu de na miensa abobo ya ene plagya mu nyina muka ho enu nti according to report wa MTT the for the no between the period of January and June 2021 enipa ewu ye abusumi nsia report no na 1454 womu a moto aneku womu 622 which is 45%. 2022 enipa dodo a ewu ye ewa abusumi nsia entem na 1300 womu a moto aneku womu 811 awsa make an yamo ahye wo samu twi moto no a moma adwene ni nyansa eye adwuma no wan hwe yi a se wanku nipa a ubedi nipa dem motor riders and out of the total number of 1300 womu a moto aneku womu abusumi nsiantem 2022 eye 811 ana total reported cases eba ye 2767 ya bubo nipa ewu ahwabeka se loto number and nobody cares about it. 2023 the first 6 months of 2023 enipa ewu ye eye moto aneku wonum 751 out of the total number of 3157 cases recorded and as reported. Enti we no sa wo ye motor rider eya ofe sa wo twi okada eya ofe sa wo motor no so no sa wo use no for private ya eya ofe mo am use motor no ede ya dispatch mo de fa nkofo nuane a reckless riding on the road no me pam cho nti mutie sa report we ya aya na are you happy abusume enwotwe emu ane yewe. According to the official report 2024 yakasa sesi cases mako a Ghana Police Service ya report to the ama wonom when it comes to road accident 7470 and then 1st September August the enka ho enti from January to July and then report 2024 muntie ni cases mako a police for actually akọ wo records 7470 now out of total cases reported or recorded accident cases no cars mako 12,678 ana ewemu ana motorbikes mako 9,965 enipa epra say kasa sesi ai enipa epra ewo akwanhia mu sesi ai kasa yi abosome enson tem no 8,560 womu a ewuo say kasa yi 1,405 womu a epra egudem 1,237 no when your initial report 1,237 womu a epra sesi ai a womu dadem afene nkwawiye 8,560 so say the report where mamwa I am will be ade name no I am a potential victim you are also a potential victim it is up to you say wo be ya ahweye either you are a rider either you are a passenger you are a driver or you are a pedestrian or a passenger. Mira Richard Kwesi eya atemase yewra asumdwe nka ho ya asumdwe nka ho so yewra baby afriba eya boko de nyame adom bibia ye boko ya da nyankopo ase papa apa ebusu yewra Richard Kwesi eya atemase na last week no efiti June na ye bomo amane no say enipa 1,237 ana ewuo no the updated report eba kiremu say 168
ana as at the end of July ending womo esewuye enti yakasai baby aga na gina sesie no abosome nso report enipa ewuo ewo kan kwanhiem edi moto akwanhiem wo kan nyina bomu a 1405 so motor rider eyese ya na ope wo man no hu trotro driver eyese ya na ope wo man no meboa private cars no a monam krom ha no a mumubi I know my right no enti ebusa mo asenkanfo drivers ne se enti mo amutwika wo Ghana enti de mo pe Ghana ani amane ye di bomwe de mo pe Ghana no eno ani mo amonam kwan ho no a de ebeka bia mo se muntie no ene Ghana ni nam kwan ho a na earpiece ahyehyɛ nasum de akwaso bia ne ho no mo a wate enti de akwaso okrom yi Ghana fo we ya amane bo amo pa na me ma me a woti pedestrian walkway so pavement so a woton ade a wo de wo se wa ban na aba enu nti ye pamo a enye yie na MC yi ewo brofo a wo betimi de abeti police commander won enti motiti pavement so no ma me a woti wo da ban na wo ka betwi afa so me busa question na wiei ene wudro Madina ka enya ba bi no afa enipa gibenkum ni fa boso because wo mu adwen bi say police ni pamia metu atia ban okay fine na se police ni ampamo amenu ntini wa nyina so ankoto antia ban na se accident no se ka betwi fa so a aya no abonyankopon dua wate ene ye no Ford Bridges ahodo wa Ghana titiri ne nkran Ford Bridge ni so nyina da ne market ene wonya ba bi no wafa wodru Madina Zongo Junction Ford Bridge so a wonya ba bi no wafa but your police for Madina Zongo Junction your Lankwantana Municipal Assembly your task force wa moje emanioma egugatem na mom ye ni task force wa mo hwese enipa ebe yuso Ford Bridge na twakwem na nipa entna Ford Bridge so ento ade those task forces we don't have them and then at the doorstep of the Accra Metropolitan Assembly money mo pe ye bompa boadon komi ewo AMA monim ye bompa boadon komi enti who is correct and who is wrong in this case ye hwan wo maimu a police for ye ne dan problem we ye ne dan because ye tro mra no ye anfa ma Okogyeabour se wono na enfa nkonkwo ya dwuma sa mra we senanka ye mpani mfo nim se Okogyeabour benya copy a anka wo motro ne Hebrew se da be ya mentime nkan na makyerechirem enti emra we ya ntro mansem trofo ye tro de magana fo police fo se mo mfa nya dwuma you see okoka then you have a problem with the police the moment I obekano we have problem with the police if it is say a tintim sa amra we e de ba ye a ekita 195 regulations no e regulation ba ko pe ana Ghana Police Service momrantia no ID adwuma which is regulation 24 logbook eno no mutimi chesi DV sa ma DV plate what the car ko wura mrem still police ni ebe chesi DV nemom and the usage of the logbook no regulation 135 can the same thing and not the Ghana Police Service one kind tiase da say regulation 24 DV and it says we use logbook at the same time regulation 135 and also no car be a walk long journey it says we use logbook no and not the Ghana Police Service they don't know enti mra ba ko pe because one more our idea say ye chase DV ye benye sika ye chesi divia ye botom bayema na nyame na moye me moye mo ankasa mo ho miwra Richard Kwesi ayia atnase me pa cha otie wei me ba sesia na afia di nkomo aprokuma egu nhirane mpo ene ye pe kuma kwaduoi ne beso abirebra Okogyeabour Ocran offentem from denchembramu a wo mene so no akokwa ampanyini sem awampampam mu je na ofriti kroti a na ne ho age afiafiem Okogyeabour Ocran waba tenase na amansan etiew Okogyeabour Ocran fa hwim yenko wo betime de wadwenkyere wo message wo comment wo de betime de abrame wo Facebook no eso meken kan ne nyina na madawase say yemfa accident funu enwura ofie da obeka so Okogyeabour ye dede eye sa na obeka
yɛmfa accident pra enwura ofie da ɛno nti wobɛka so Okogyeabour ye dede saa na abɛka ɛnyɛ hwee nemom a day of reckoning is coming. Accident deɛ sanka me pa na me yɛ president ya anka ɛno ne ade a mɛbɔ ho ka me tese me di ɔman sika behyem efiri sɛ yɛwɔ aman panimfo a abedi wɔ man so a one way or the other omu nyina so accident no ɔman testi bi pen mo ka yɛ wura akofo ɔpɛ bia me bisa mo kai nansa ye mampani yewura mampani akufo ado ne convoy samukai we still have the video here we can project it samukai nansa ye director of communications for the NPP yewura Richard Ahiagba samukai the accident aye no ewo Kubase Konongo ekwemo samukai. You see, we don't wish evil for anybody. This is the resource. Because you can't do the same thing repeatedly and expect different results. Problem there. Yera asum jenka obiemu. Chairman, me da si bebre. Asum jenka also. Mema wa happy new month also. Happy returns to you. But sorry for ni achiao. Omo nyina nso ebejo so. DVLA for nso ni achiao. Meje wo mo so. That's right. Meje wo mo so. Yera Kwesi Agimambuzia. That's right. Chief Executive Officer. Good. DVLA ya chiano. That's right. Ana Yera Francis Tufo. PR nso ya chiano pa. Ya de ba kon so abeka ho na ya PR. So nana ya so abeka ho. Ono so abeka ho. Anyway the ma menya we ma hamane. Ono wa ma souvenirs na me de abre ono. Sa Antoine ayo ti nana ya se fa bra mi. Se me fa bra mo. Ye ni ayo wa ha ni ayo. Nana sum jenka o. Nana say say last week now hana wo bakutian. Say diaba. Say for the wajo on so. Ene ya da nana ya say. More than I say, but t-shirt ni there we nya bi amamu. But wa amamu ade foforo bi a at least e betumi de atoto bibi ho kakra. Nti t-shirt. Yes. Nti ummakuti abiem. I see. Nana akwaba. Yeah, minia. Of bedu na frame kwam. Sir. DBS ni chikaka. Okay. Nti okohwe. Okay. Nti want to me emba. Oh. Ania DS bia e bom pa se nya boko. Amen. Ebusia mama me hyase enfri ha. Yera enkomo eda ho ne ye mienu. Court atena se na atemwo no a aba no ohyankani a otwi kia wono de ehomobro woni tirim osesa enipa wo kwan so gu kia bucket no mu se wodo mo ba waba benya accident amenipa na wosesa wo gu bucket no mo no emu miensa wu yedni copy emu wo court no court say reckless driving. Kwa to say one koda efiase emfinhia ensia yira asembisa ne say asotwi we ebetimi abo afoforo hu ama the right thing ye de be adwuma sa hyenkafo e we Kwanso ana yira yo chama me da bebre me fa akwanya we su na me chia me chief executive me sa agiman kwesi buzia na me DVLA management team nia staff nso nia anniversary 25th anniversary na yeguso. That's right. Enti ya ma obi a 25th anniversary. And Michia Faith Community Baptist Church. That's right. So for nia ne men fellowship, women fellowship, children ministries and youth ministry nia Michia omunia. That's right. And ne yeti for nso nia. Chairman so what can deter na say
de obi atom 6 years no de emrana na waka say ofom mra bi ewo airline ni mu a say na court de obefa so nti ano de say no kwan so ano no say court no judge na nkasa wetumi a pronounce bibi esa amanako na do ewo mra ni mu no aya yentante so driver akoye we ma ye de na tum nti aya we no na especially so no war election year no at least ebema drivers for no etumi ahwemra ni ye na omedi mra so ama ekwan no so aiden jojo nti eye de papa say na okan no say driver na so aiden ajitum nti eye no kwan so efficiency do enipa nkwan na waje nti oya ne den a ntumi mba biem but senka anye ni bibia nso a de na ebeye ana ya ye ni bibi nti DLFM it's on the right direction no kwan so do esuamo but say judge na nkasa ehu say na judgment no de amano na ebeboa no yes I hope say answer na omo so be take this decision no penifo matrase adwen bibi omo na ho no no side na ye omo dia nti so omo ma ye bibi say ye ni beje because ebema drivers no omo aye na ye e wo kwan so but say we read details no a accident ya esi ye 2021 ana mpenifo adi akira na Friday when atem no aba minim say the wheels of justice grind slowly atem no aba the right time and I say it is long overdue 2021 chairman DLFM 106.9 yeah it to me kabisa because no ni mo proceeding ni and them wom I join in nema nti hono side no me nkomu bebre sa kakrea na metumi aka fa ho but say you hwe driver no any the nature of vehicle na oyusu say wasesa nipa egu bucket mu wose na oye wo mo papa yera at this point no a dear lesson adisua be na say me Ghana ni say me ye driver me twi either Kia ana pick up a bucket mu no camera mu yemfa nipa nanso me de me ye Kristo ni abro so me de me bucket no be ye papa me se nipa gum any Ghana ni a wono so ejina kwa ho a ojina Kia say yemfa no entenam lessons be na say me fafrim as Ghana ni a metie dwumadi bi ati say yo chama you good say we bisa we na unsamre mu no okese untumi mfa pick up now sisa nipa engu echire that's right eye goose na de be gu ho now the nipa ko gu a na chese why then wafum DLFM 106.9 driver no wanye niye but law enforcement no so ya ye wo kwan so again na ye if you say so be yes sir no you say kwan ya me be fasu me share police me share DVL na samfum so we ye betumi atwema so a onyo but obetumi afa ahanu say efa ya hanu say akọ agbogba unshia police ni bia unshia DVL ni bia nti enforcement DLFM 106.9 yeah was say yakodim a enkosro yemfa nipa mo engu compliance ni mu ye say ye hia ni papa compliance and enforcement na de akwa adwuma but who say obegina obi e wo kwan so no nipa no ay aggressive ni buafu say adena DVL wajira no wo kwan so mutimi gina driver na ne buafu ana ka obi obegina ni bia ne bufo amo de aggressive
adan na wajina no kwan so menim say nya DVL nkwa police for nso sa so because nipa ni abotre but me hu say obi jina even 1 second kra ebia na wayi we fi akwanhye bi mkra unim. That's right. Ebia papers you obi bia ye but wa check we wie bibia ye fine na osiko wo be face ebia we delay time and now we waste time but ebia nso a na wo kɔ no nka akwanhye bi na nka ebia ekosi enti say police and DVL officer ejina wo a e wo se ojina na ye hwɛ bibia sa bibia ye kama na why then wa fa kwan so na okɔ enti akwanhyefo no omo drivers no omo nya abotre ema police ene DVL a ye wo kwan so na fi nso omo ma ye kwan na yen ye adwuma DLFM ene omo nya ye adwuma no na ekwan no so enye den enye jojo na ye kwan so a eye se accidents so ebeti then ye vehicle examiners. That's right. Ya mbasa ebeti to be ya wo ade a ye se ye no wo ye no na ye tete da bi but ye hwe se o ka no hwe se ya beka moto ho asem but hwe se nkrofo a omo kaka any moto ha omo ni licenses driver licenses bebro sa me ka sa me bobo o hanzi a bebre na se o ni licenses a u be si da na wohu emra na wo kwan no so no na wo dia ye dwuma DLFM 106.9 unni tete but no akofa line moto ana wa fa car na odi nam kwan wo de akwanhia be den wo de beba anything na wo say ye wo kwan so na e sha na oni licenses a ye si fa car ni so ko fo bi all licenses no be car no fe nko so but ebi mu so enti ase obi o ni ka o but o hu DVL ni wo kwan so say omo ye adwuma pe na ne buafu mo be delay ada na mo ba kwan mu mayese menim say sa anso na ekoso ma police enti I was say adwen sachraba renewal of mind eba ma public no aba se bibi sample koso a I wasn't young when you first mo hu DVL nkwa wo kwan so but this time there mo hu DVL nkwa wo kwan so menim say bi mo energy homo but the bi mo so anye den energy ho enti abesre say ye pese kwan so ya jojo dia e wo say ye hu DVL bebre e wo kwan so e wo say ye hu police bebre e wo kwan so this time po the police wo menya moto bike it is a pick up way ya nipa gumi o hwe bebi a na onam na nso won show obia na on show obia no nso no de bia obey na dwen say obey den obey sisa amanfo egu na ofri ase nyankomase ana eko ase cnchem nti ehonum say to onim so na bush road on sha police bia no akoma no warning 106.9 on share DVL bia no akoma no warning so but me ne nso say ne licenses no mpo a okuta no police ye investigation no ebia no amba wo ho but yen ka hodum de ho hia ye as DVL compliance and enforcement so o kaka no na okuta wo driver licenses a eye genuine ya DVL ene de ma say yen ma licenses a nim say wa fantitiem wa driving school. That's right. Afantitiem DLFM and I am out driver license so we ni bia na chese un fantitiem un ni mumra na wo kwan so nti we kwa akofom na we kum nipa nti ahonom no nka me hu ni driver license okuta say ye genuine ana enye genuine men fa bibi nsim wa hanum okay ya wakasi bi wo ho no mo a ya suspend wo mo obi wo ho ani road worthy ewu 2019 odaso you su ya suspending the road worthy say ombra DVL number ye up to now odaso nam kwan so na mo suspend sa no a mo signal Ghana Police Service. Yes, so ya list okay
ya compilers bebree and remember out Okay. ya e di be ma police e bi cry be publish answer na akọ police na police nso aye den atake action because untumi nkaka now ukuta 2019 ya ewu ya sister ni mu ewu ya san suspend o say we road wide no ewu now that's what the car no enam Kwanso Obi anka hwentire no say on share police from 2019 on share police na ubehunu nso no no okuta sticker e be a fake sticker and a bomb and ordinam kwan but the other channel because ohwa we are there e di 10 years kra adako ya sabe kan na yasa kan wa e ka wa bo agru honum ni a no be dey obetua when tia be konsa but issue is the one ya no akonya akonhia so and you say DVL obekun road where ewu on be ye and na ma mre na pa ho yase bra na be ye oba na obe ya delinquency e wo ho no obetua aka ho na ya hwe wo car no so say ni pom ntisen because 2019 up to this date almost 4 years 4 years no umiemie wo car no mu DVL 5 years cry DVL intese wo car no say o car no cry papa na say nye papa DLFM 106.9 and I didn't have Kwanso so na eba ni say Shakas no dia I did not mess no my regions ni district ni nia compliance enforcement ni police enti yansa so mu a ti wo nam no kra no you wanted that is it enti ya be catch rom so obi a ya suspend o car ya say ma testament message aka ho so wo car no bibi e wo ho a enye enti February DVL ni enye ma na obu wani gu so now that's why nama ya chu moma e be ya asem bebre enti omunja eno ye na omumbra DVL na DVL ni ho no ye na ekwan no so enye den enye jojo ko se pese ekwan no so ye jojo enti ho no no se driver license no na kokuta no ya saka ehu ya em so betumi a kire se na ade no eko ebi kra no ni driver license se na ayeke ebi kra no ni driver license and what's our packet enipa egu bucket nti se wo driver license ya wa fan titiem na se wo yes ade we ya na se o pese obo man afi mpacho video no a accident ni video no mpacho fo me kakra ebusia oba ye Facebook no so a accident no a de driver ni na kopie afiase mfinsiansia no ye de be kire we 2021 ana accident ni si ye ba DLFM ye archive mu no ye woda videos ye de eba be kire wo hwe ba bia car no tisha no wonder say obekum enipa miensa na mame embo nipa miensa a wo mu wuye no edi enkire after say court e deliver judgment no enipa miensa nso din ebai di odin kan eye Emmanuel Yosen or 38 years ana Solomon Tete or 32 ana Love Adwa Bruni enipa miensa dabi ba ku bi na enipa dom bi ATM videos yes we no ye accident no nso si ye wo mo accident no enie enti abusia kia no a wakum nipa miensa no enie ni tie blue ana bucket ne white wakum enipa miensa oba ye Facebook no eso a eye DLFM 106.9 enti sa akwanhia wei ana afe na court webu aten say driver ne no eye reckless driving eno nti won koda efiase emfinhia ensia enipa miensa ana wokun womo aka no de 2021 enti no hospital treat wonom a discharge wonom but say my member also na menkona na kodwo dem fe odahoma say at the point here driver ni eba DVL ana nkyerɛkyerɛ bi etesa no nsatimika wa ma eno ntonchan Ghana for no ayenso yete ho no yen timemfo no we don't need to come to DVL for this education but rather no ye wo institutions a wo ma sade enso mbe yen kyerɛkyerɛ ama sa metiase yi a
me gyina sɛsie ɛsan sɛ menim sɛ bucket mu yɛntena mu according to regulation 100 no sɛ kia ɛtwa mu a menyina no mpo sɛ ɔma me left but deɛ wɔnim gyina no so wɔtim a wɔnim sɛ comfortable zone ɛnkyerɛkyerɛ ɛfa saa mmara wei ho ɛte sɛn generally ɛwɔ man mu road safety education no ebia na yɛ yo DLFM ebia na wa frame abɛtena that's right DVLA ama me ho kwan sɛ membra that's right nti education na yɛkɔ but esua yes yɛ bi mo but esua yeah you hear more enforcement and then education on the road nti ɛno deɛ wa bisa we di bisa but I was saying to me and shemu more kina na education no enkomo say na de bia ha meka no me say road traffic regulation no 2012 no I was say yɛmfa nhye your education curriculum ni mu because education no hwɛ nipa ɔmo fi education ba hwɛ JSS ehuma ɔmo kɔtrɛ hwɛ nipa dodo a efi mu asana SS asana university hwɛ population no very huge na sɛ saa nkurɔfoɔ no ɔmo yɛ educated na ɔmo so ɔmo nim mmara na they will also educate the other people so na emu etre but road safety advocates no obiara yɛ na afɛ mu de but they sha yeah more empowerment okay and to this year I radio station I work Ghana and also almost 2000 2000 yeah I think the latest report no is close to 5,000 yes so 5,000 radio stations that's stations ni bia wo some actually 30 minutes for education on road safety education 5,000 Quebeco ishripa to say yes compliance and enforcement there were team leaders all across the country yeah so station be to say na mo maye mo frɛ the team leader say onko kasa wo ho no ma I don't know yanko education so naka anya more na road safety and so head maybe police in so maybe na enforcement no so wo kwan so na no so ye miem but say education no na enko anase eko but drivers no na emfa omo ho. I am asking this because last year emra drivers no ebeto lorry fare mu 15% no communication by around 12 midnight and past 5 a.m. na driver ni bia owo Ghana bia ate say ya to lorry fare now we're printing new price list na ebonikem the same radio station and the kaye Emma drivers net say yes ya to lorry fare education aye say there be no ne wa ha ya ada na we no nko ade drivers ne pretend say wo monte ye san chire and na wo mate no ma sheda because of enforcement obi a entry wo so aba ne ntia so me dika no me catch you so who ya wo kwan so a da bi a begina ni bia ni bofu why aggressive if you say why then we gina no so or because onim say wo gina no benefit no obenya no onu hu sisi a o ena wo gina na ade bia for instance yemfa ni say ne ball joint aye weak odo ankasa nim say ne ball joint aye weak okwa eye keke ebi wo ho so a ne half shaft yeah a link it to the shaft wheels no and also aye otwa sia ni na keke say o ebetu but onye na make so mame komra into wo begina no o be ka say onko ye side ni eyi ni bu befu but so see adwuma no ye no and on tumu dia send the scan e ba fie into be nintem but won say ye nti sika na ye age no ye hu no more beneficial achi say be reduce accident e wo kwan so anything I was say education no there enko more because
mete sɛ wobɔ wo jungle baako no na officer baako bi kae na ɔse accident ne boy din accident ne boy din ACP Victor Tando retired former national MTT the commander accident ampapa ne boy din DLFM 106.9 ne boy din but one shall be loose sisia na akoye ka bi more because aban no boka individual boka accident sia e de areho eba ema krona nkasa ye team no kraro obem accident sia so enti e wo say ye ma onipa ne hu se say ne ball joint e weak pe e wo so nsesa anya say wo road worthy airport o car no ho nti o say o me car no road worthy but me tire we a me nsesa age say road worthy na wu bie mu ansa na akwa that be ebi say o car no road worthy all right but tire na awe no e was so to be nsesa na car no genuine e wo Kwanso e honom na ye compliance and enforcement DVLA ye bem na say to officer ye be see dey hu say sa ne mani ni aye den e koso Into America no say ye nneema bi akade bi ayenso ye betumi di aye adwuma no yie any resources no ni ho no ma wo be si den wa enforce ontimi nsoma so gya ne se won ko peacekeeping wabra wa ma ne tuo that is it well ebusia yewra Richard Kwesi national coordinator in charge of compliance and enforcement Emma DVLA ana enawia ye ne yewra ahiem no Yenya Penny Kennedy na Okogyeabour ewa ha wofa edin kan yewura no ese wobesa abemu biem ansa na mebie ahoma no amaw nana wadama akwaba amesanji so biem ya media na ese me ya tiesi ma tisimu anasa quickly ma minchi abrante bi o si otia pa ata oya madam for our new rock electricals ewo Accra Central so oya da opanti me was sending message mejene so ata okose o aje oso mejene so papa DLFM 106.9 okose mitiasi mu a aminchi aga na fo nyina any DLT4 na me fan free ni say yi accident ya or they pick up nafa nipa sure na yanhwe yamra ni free say section the Road Section Act 204 there ABA 208 and how it states or say the person who drives a motor vehicle dangerously on the road commits an offense into a holiday clear yemrana esisudia say reckless driving yechiwa wa committee offense that's right we act 76 Oshe ye road act na 208 there no it was 761 and DLFM 106.9 683 sure ye mran say wa wo ye dangerous driving a crime that's right ye mrem na oka kosia say ye local court so there is imprisonment oka equals to also say all the penalties no we are there's imprisonment and na who says we obi a o drive it reckless wo krom ha na say police chill na ye do ma prosecute possibility say ye do be ko jail high that's right DLFM 106.9 mo bebi o mo wo bia na mrantie ni bi enya vehicles ni bia na omo ka bibi say atwetwe wo so ko speed na wa spinning on the road near or the fans ni nyina na offense on our road enti mu fan to mutrim say twi reckless driving na ye mra no 208 act 761 no estate ni clear say wa obedi say adwuma no abansa so mu a possibility say wo jail high enti pickup driver no uhwe the court begina so edi ebu anofo a first emrana was say be
6 ansana omahihye be jeli no ena ombefa free reckless ne first anyone DLFM 106.9 ansana pick up a yemfa nipa or sanso de fa nipa no eno so wo ho ansana ombehwe so osanso driver's license that permit him to drive eno so wo ho wo mo hwe ni nyina wie a ansana court atonebo ahwe insurance asan ahwe ekwan a accident ni so FCE na omu de bua aten no enti ne cha ebeche se na wo bisa se wo hwe time a accident ni si ya be si ende afi na ye bua aten wi a investigation sa na be kono enti me ye sure say womo a atrenchem no to womo busua no womo ahwe nim saa che me ye sure DLFM 106.9 justice Abba among na o question here 6 years no is it enough? Yes, that is your question. Which 6 years no me enu die ye mra na yesua wa ha ne kire say there should be imprisonment for a reckless driver. It is a ye hwe we ni nyina e bia no yi reckless no ono di manos e bi susu ana driver's license or hwe ye no wo bi bucket di no ye man no ebuo bi ye twa ye e bia we tua because e bi twa bo enso aka ho there will be a penalty. Inti ansa na obebu atani nyina be wie no de judge ne pe ena oka na emu mo hwemra na ode ama no yes oboni trim keke na ode ama no nti 6 years ne de ode ama no na emu ye hwem free say na so yama the punishment and which is the most important free say obi e de car na bo obi bi afa ne ho edi. That's right. Obi e de nipa bi afa overload nya accident mo nya justice ebi asotwe na mbakra na we mu de ne de aba emra DLFM 106.9 obi atimi convince your politicians because of power but this is the time the background if you nya judgment enti yen di kan embo o mabaso court mabaso. Yes, Even krama per judgment na ne prosecutor ne report no na driver na sabo and I make us say one no monsa no twi car and also ka ho. yes, so there will be penalties. That's right. Ebi wo ho be chia o meaning say a reflect here say there's any payment because ebi wo ho a you checking nyina na ebi so okan nyina bom say one monsa no dey driving wasan the bucket na yem famfa nipa na fa nipa and a reckless driving until you dey one fan so okan nyina bom no say 6 years na ko me the end say there have been a judgment, sure, which is good for Ghanaians to hear because Yemran say wo bia wo disa for no and I say Emran chin sa ekwan so no there should be imprisonment. That's right. Inti say all call 1 year so all call 6 years so all call 10 years there have been justice which is the most important. Okay. Now funny say and found two trim who drive across no and a driver who outside driver utie and found two trim say where the no call 6 years into IFO you will be or repeat will be your man 20 years you will be or repeat will be your man 2 years judge bia ni se no be fa asem no wa hwe na fa. That's discretionary power. What you say enti DLFM 106.9 your man 6 years sir and your me no mun sam fan drive you first start to hufo. That's right. Hey you to me the obi atum because my tete say onum sane etu ana police ajus kan we ja okọ and then the obi atum 6 years would be betum because wo dia no ebia na 20 years. That's right. Intino and show obi 6 years no nka say oh eswa enti me de ne de ana say to me emfa entu trim mpo say prison ento obi freedom ye gino 2 hours
Wahano. Na ya ju freedom 6 good years. DLFM Within 6 years no unim. Enyoma ebekoso a wonka ho within 6 years unim. Adwumade a wokwakoye wo fiase ho. Adwumade a wosan akoye. Ntifani nyina etu nhufo as a driver. Say me prison driving kakra meko driving ti. Meko prison dia. Mehwe me ho yie. Meda me ho so. Na mom me da me ho so na me drive yie a. Me mfa amanfo enkoto esan mu. Na me kra me de me de ato esan mu. Sa na ye no. Nti ye di sua ade efiri baby. Na de akoye nim. Na mom enkase oh na se okoye kra ya man 6 years. 6 years de oh. Fanisa wo de ne de no we am mabio. Enkoye 6 years. But e be barrier. Wo de no. That's To obi de nyame na etwitwa age no. Ena odina kosie 6 years. DLFM 106.9. Ye besi omo a Frenchem no to omo no se kose. Owo de yentumi enyane. That's right. Nti ihu amfom kransi. Na mom wo abonten no. Wade sua kese anase driver. Ene se insa yem fan drive no. Ewo ye mrem se wonom a na ye chewa ye be jailu. That's right. Driving na ye driving reckless. Ewo ye mrem se wo drive anyhow. Na se police ni saso mu na ode wo kokota ye be jailu. Fatu trim se ni nyina e kan ye act ne ho. From 2004 Act 683 ewo ho. Apart from your amendment from the roads traffic amendment about Act 2008 no so 761 and also ho. That's right. Esa chire yen. Nti no ye wo mran nko ade e mran so mu se kwakua. Na ye du ho de a uje wo ho a brema enje. And that the wenya otu edidim inti Ghana mrefo. And the police ni bi eyi nani ama inti Ghana mrefo. And the police ni bi aka cho se menye biom inti Ghana mra efo. Misrew e ma Ghana mra enye wofo. Nefi se adana mra no be so kwase twitwim. We de ne de 6 years. Ye nim de ntia ye man 6 years. Ba ya twena so. Wo de be buru sa inti misrew ye driver fetu hofo. Fetu hofo fi se ye kwan ne so no. Enya kwan ne pe na enyo. Se kwan ne kura na enya na enya abotre de drive ya ye bedu fie dwoodwo. Na mum me pentem na tim ye nyina no e wo se ye tu ye wofo nti okon aha ne de aha na me di besi fi se eyemra e wo ho okay emredifo no o ma ya de okay me bo ma baso that's right. right. Timing DLFM 106.9 na ko bi be ka se political season yensen tun cheda into wo ma ya de so ma prosecuting no. Okay. Meda say enti abusuya Kennedy nana kwadwo jamfi ekire se atemwo no akwese se bi bodamfo bi a obi wachi hwegu nanim was yentansi abaye pa enti we no ebetimi ama wasua de enti driver ni tie niye according to regulation 100 no usisa ni pegu bucketim say ye pickup say ye Kia say ye Reno osisa ni pegum na se police chewa obeko jail if say yemfa car bucket emfa nipa enu bi na branch yakoya o ka say na on de onim se papa na wo ye ana nani papa ye chie no na wabro nsanti na se bijimi kakra franti na recklessness kakra franti ene edna kwa wi afiase emfinhia ensian me pa cha wodo message no ebra me wo Facebook no so amakenkan ama wo me hunu se yeli anomo bi e de wo de aba ebrepa magini nyina no makenkan mamenko mira Richard kwesi eya ho yera regulation 84 of the LI 2180 regulation 84 etifin samno wode aba na mame enkan etifin samno pe na yewura ensomu emfa emfri hom ebusua ye kan regulation 84 of the LI 2180 so we obi a utwi abobo ya tiemiye we obi a utwi moto tiemiye na emanu so mu a Ghana Police Service ana aye week na wo de onye week regulation 84 etifinsam
Was a compulsory wearing of protective clothing in respect of motorcycles. Sub-regulation 1 was a person shall not ride or be a pillion rider on a motorcycle, motor tricycle, or motor quadricycle, or in the sidecar attached to the motorcycle, unless that person wears reflective clothing and a protective helmet that A is especially designed for use in connection with the cycle, and B fit properly with the chin strap properly fastened under the chin. 2. A person riding a motorcycle, motor tricycle, or motor quadricycle shall ensure that a pillion rider in or on the cycle who is younger than 18 years old complies with sub-regulation 1. 3. A person who contravenes this this regulation commits an offense, and it's liable on summary conviction to a fine of not less than 25 penalty unit and not more than 50 penalty unit, or to a term of imprisonment of not less than 30 days and not more than 3 months, or both. Yewra odama akwa babiem Yenya emrano eni regulation 84 odama sofan sima edu emamien. Yo, answer na measure ase we no regulation 84 no. Okay. My person obe kind regulation 37. Regulation 37. Regulation 37. A person disqualified from holding driver's license. Regulation 37. Yes, a person disqualified from holding a driver's license. Emrane say nipa ben ene kwan se ye ma no kwan ma okogye driver's license. And no regulation 37. Sub-regulation 1 was say a person is disqualified from holding or obtaining a license to drive. A motorcycle if that person is under 18 years of age. B, a commercial vehicle if that person is under 25 years of age. C, an agricultural tractor if that person is under 25 years of age. D, any other motor vehicle if that person is under 18 years of age. 2, a person who contravenes sub-regulation 1 commits an offense, and it's liable on summary conviction to pay a fine specified in the 7th schedule. I get a benta. Chairman. Sir. Say ye fafi sa angewe a. Okay. Na metumi aboso aka che say. Enipa we osi 18 years. That's right. So obeka motorbike ana obeka car. Na a private car. Na undi 18 years a. Any kwan se utwi. Any kwan se utwi. That's right. Motorbike untwi. Na sa ukoka commercial kra se na dan meka ha. And there was undi 25 years and above. So that means we are 24 years. I wouldn't mean tree entry commercial car. Yen share a kwan yeso. Young boys. Share this motor riders on number. Baby 18 years old. That's right. Who grassing crashing na. Baby 18 years. Baby 12 years in normal. Your evidence. Okotamale your evidence. Won Sanyama we wunya embe ma accident ayeden esi. Ma membu bo records bi kakra. Bo akra. January ya call Kwanso. DLFM 106.9 Head Office Compliance Enforcement omo call Kwanso. Omo nya 4 drivers are omo kaka omo ni driver license kra. 4 drivers. 4. But you Greater Accra. Hatchofoi. Omo call Kwanso omo nya 31 drivers are omo kaka omo ni driver license. Yako Kumase 92 drivers. July no kwa o 1 month. 1 month. Yako Sunyane 23 drivers. DLFM
Takrade yenya nipa 3. Tamale yenya 223. DLFM 106.9. Riders any drivers are omo ni driver and so omo nam kwan so. Ya call Kintampo yenya 5. Takwa yenya 4. Achemoda yenya 16. Ena Mwenchi yenya 24. Ya kani ni abomu no yenya 425 drivers are. Omo wa kwan so a omo ni driver license. Ya we mu ni ano ya force omo. Edo omo fa process mu a omo be yen license. Ya bi mu mpo eja omo license. Enti se ya ti faako. Ena ya nkọ kwan so a nkasa nkrofo wo mu ni a ye den enam kwan so a definitely no essence on fantity mu nti no obema accident esi. Enti ya kwan so anya jojo sankrofo wo mu kwan so a ya kwan so anya jojo. Na we ya 1 month for bell efi January eba yan kan ni ambo mu dabi last year yan kamom last 2 years last 3 years. DLFM. Enti na ya kese compliance and enforcement DVL ya ba kwan so no ya boa pa se accident so reduce ya ya fam de but I was saying ya more say na America no efiri na enti obianti ifiti ase ni nia ne se say yetumi yi omo any driver licenses e wo kwan so a e kwan so be juju because say ya ma omo kwa ya film say omo adwuma abobi na omo driving school into TM na ma omo driver licenses omo nam kwan so accident ne so beti because oni pa na wa fa santity mu no onim say so o ka motorbike a e was say on share what reflective what jacket. That's right. Na obi a owo baby bia enye de ehu no but on quantity only driver licenses no fa moto nti unim eno ansa tamatale bia na woko tabi yanya ni sa but the police too sees them. Yes offer say na meti ha making say the police nso ba on be ka o ma fa mu dia o so omo hawa e ha o ma esi o mo kwan no want to mean say police anye bi kra omo ye bi. That's right. But e dia na esi kwan a e ma enko so bebre e bia omo ha omo so mbetima that is it. So enti license na omo nimbi ya de say ye share kwan so na woni license ni bia ya be kire o kwan na obefa so a obenya license ni because I was so unya license enti na do ma driving school do come out do aba DVL aba ya o test o pass ya do license na woni bibi dabi motorcycles tricycles any quadricycles no any equipment handling no omo no mpo no omo ko driving school e DVL na ye den ya tete wom. Okay. DLFM 106.9. Enti sa obeye sa na ya wode sa mo de ba na mo aboa mo hunia no na ya mamu tutorial ya de ma fantitiem. So enti moto de no mpo de onko na onko curating exams bia na bibia o computer bibia eno an say yen ye chechro senia obeye the say reflective jacket any helmet wo obey use ni nia e wona kwem asana wi a udi moto na ade na opese on use no udi aba na de atese wo kwan no so asana ya ma licenses nti so for sane ma we mu nia ebe di pass akunhia ebeba so enti reflective jacket anyway no so nipa ni be hu a e was on driving school ana se on fantity no nya driver license enti se nipa no mo kwan no so no so mo dos no mo ni driver license just so mo fantity nti eno so na mu sa e be cause accident
It has a reflective jacket, ni helmet, ni protective way ni ano. I was saying making sure say obi o Kwanso bia wo driver license. I say, sir, enkomo we nyame ya domo a in the coming weeks, you know, you better try some uniform personnel in the studio. Now womo aboyen pa sa problem we. Enti nyame adomo next week you better try near repeat regulation 84 and after regulation 37 no, because sometimes wo share processor wo de be fa mu ansa na wakwakodru license D wo de be to say be a tanker na ye hwe wo age a esesa wo ye be to say be a 30 40 and above. Right. But and now yet minya young boy as 24 years now otwi tanker. That's right. Me wa no so no a 2 years interval na de be call for upgrading. So inipa no wanya mfie sign wo share ka atwi ase ana wa fa processing for how many years ene wotimi atwi articulator at the age of 24 years. There is a problem. Say bani sana o so hu say so nipa no onkuta genuine licenses. Now come so a obehunya bebre ya omo nkuta licenses but mo ye less than 25 omo kan tanka eni sa nyama ni. So into enforcement ni there e was say enko na yentumi say na mbobo kakra so a ye call just 1 month, just imagine. But sankrofo na ye nya 425 no omo ni omo share ase a ye making sure say they will have licenses before they go to the road. You do almost have fantity. Okay. Meda say enti ebusuya yewra Richard Kwesi eya national coordinator compliance and enforcement Emma DVLA ana yewra edina anwanse no Kennedy na Okogyeabour ewa ha enche na me bebia homa na Ghana ni won so watimi a kire wadwen na brapani Charles Mante de message every US ana ba senior ya chia papa ana say Ghana for mpanimfo wo mo emmu Ghana for no a ewu no baako sei efiri sɛ sanka wo mu bu Ghana for any ewuo na yewuo no wa accident mu no a wo mutu kwan akwa abrochire hunu sɛ abrochire mpo ye protect emoa a etwa kwam ye protect wo a wotwa kwam police fo wo obroni krom they are there for both animals and human beings nanso Ghana de enipa wu a ye mpanimfo no they don't think about it and I say police for animals protection here in US. Oh, Mother Ghana, when Anna will be sasasem way. Now, Bismarck Didon, and so what they are and I say Happy New Month, Senior. The program is loud and clear. Yet I say Emmanuel Shrifi, and I was say, why do you ask us to remove the tainted on our cars, whilst you guys know that the manufacturers do so? Me pacho obroni ni krom weather a different from her. Obroni ni krom. Because of whether I say the city enti omo betimi ayusu car light tetara pampem Ghana yamra regulation 65 won't mean fa light into your car pampem enti wo de wo challenge a na say wo say obro na wo ye car no ayenti na wo su yusu a police chiwa no abetro brofo we ato ho mera say nana asomdwen kan ho nana yenko regulation 84 compulsory wearing of protective clothing. Good. Eya na moto for no. Enyem random po. Wo mo safety. Wo mo ankasa moto for no. Because safety. Na samra we wo homom. Na samra we wo kro bia so bebia moto wo bia sa emra no e wo homom. One, the most dangerous one cry helmet. Helmet. The moment ubetna moto nusuno, the first thing spark you moto na put on your helmet. Whether you two, only a passenger na say when you give him helmet. A year one, because any slight accident up top for moi, hey uti, and the beboho, and na uti ebo for moi. It affect your brain. Either so be stroke, and now uti beja, and now be straight. Enti abaino at the samran e protect wa ukotwi moto no. Enti se when tie abaino
when tie law enforcement no now say media mini moto ni triama ntimi fa helmet a me ye police a me jaw na konya wa accident ne wo me ye police a na sa obetwi moto na sa wo se helmet a wo de bo wa ho ban no agima betru mi ka chew ede wako na nsa na wo se wo she helmet me jaw se wo kona obo fom na wu a wo busu afọ ba ko si o eye wa protection ena clothes identify them from far. So reflective in no because especially ye kwanya ye use wo Ghana ha no enti sa brochi a ye yi moto road ama motorcycle faso ye de ye ni nantwie kura na be faso ye ni omo na faso aponchi na faso ye ni na faso yenya kwan no ye tu ye gum ene ye faso it uye motor rider your reflective no identify you for any driver beer obehu from afar. Already the drivers do not respect the motor riders, whether you are using it for business or not, because in their mind, omusuma beji omojuma deda. Two, ono driver now onu chin ofo say onu we chia road welding. Eyo omo tai kakra ma bitini. Ye ni entua na mo faso ba no say motor rider for no. Omutie be na so omutie. Ebuame. So omutia road welding. But that is the fight on between the drivers and the motorcyclists. Two, mo motorcycle for ya susu no. Mo feel say mo de moto nti kwan bia mutumi fem. Which ni nyina no don't go with the regulations or the road regulations, no. It in Camrano a bomb ho by Emrana a bomb ho by more because BB and cover moso BB and katamu a shady mo semunya accidenta a bit to me a cover muya that exposed and na exposed na no the rate of speed cry mokono a little stone can even throw you into momo accident record there. Bebre, which Okogyeabour eye sad. Okogyeabour eye mobo. The ye 29, the ye ni say. But that is not what the government want. Etina abayne tina say eye san hihye ni say. Ye mamo helmet enhye. Utwi moto na make sure say o helmet ebo wa ho ban yo. Any ni power to wachi no ho ban. It will helmet ni de enye me Kennedy Nana Kojo Jemfi amiti studio ha na o de bom me ho ban ena nya Okogyeabour ma road safety ho eko na o de bom na nya Mr. Yia o na emom ye bo wo nka ye se moto na wo kwa akotena so no ekotu akono helmet no eka ye mra ho na de to aso fatu tirimu so se emra che me rider for no frame me se police achi omo a na makati who ya me delivery rider muni me delivery rider or friend me Mr. Ken you know me say da asem o che wo den ho o say me ko deliver the item police ni stopping me o say me license na me say one for license o say manfa and me say na say wacho ntia no me nya de face me mind okra but the me mind no ye e bia mo ye operation eno dia mitimi be mma police ni se pacho hwe se the document ni bibia eye pe wa tram rana na so on tram rano police ni bi obeka no kwese oh ye operation inti ende se ye de omuko station na operation first na me nti police for na say but media ya na de bia me riders am deliver me nyoma nti no ma beti police for na say randomly ebi mu de bokro no inti no mo wo ho mutimi yes operation no mo da ye search no some so they are sure one more money license no they are sure one more some insurance you know one more money ya chill near ball car no man so am ma start new so now I'm living to understand them people the omuba the station akrada kra we invite police ni peni bi o te ase a at least en chechemu no so be kofo enti e was say police riders ni nyina te ase motor riders ni nyina te ase and I say any motor rider bia te ase say Emrana esishe sa identify cloth no eboa wo ankasa because we reflective no eboa me driver from wherever you are coming from. There's an incident bia na riders 2 and eba the driver thought say a car but the jam me riders motor riders 2
and no mobile. He thinks a car. Into him say car and He killed them. What I say? It's all your motor rider. Your identification is your reflector. And on now, me car light in between my toes. So me will say, or kunebe or your rider, a single motor. Second, what the auto form cry na say wuti. What me protect here at least. Obadi need the bet me asun song kakra. But wuti ni bo for more. So onyo hu didi mu a when ya stroke because we tip from pe asa. DLFM 106.9. We cry the ni say wo police ni chase wo. Now sabe ma police ni ejuma. Na de bia Ghana for the police for nya the police ni so na say me kan kire wo. Wo kwotena moto ni say ojejentwie ofui kotfa helmet fashe wuti. DLFM 106.9. It's just yeah because I said who war front usimini tu. Oh, call was it me bam was me go for my fasika. When you to a DDT passes was it a police if I'm a fan. It is the police ni or for me a police or free kwe. Na go because this is emra aban no aye. So sometimes omunya no a omutumi di aban atem. Omunya no emfen tu omo ho fo. Ene yam ya no. Omuti wode a omo no abanye so wono te ho ne de ontu ne ho fo da. Se me moto a me kotena sui. Foolish man. Because who for reflector keke. I turn cantaman to 15 CD and also so aban famre. Helmet na ka moto na akoto no and so ukotena moto no so awoyire fan shell. Obi wa kra mpo na helmet no e da ne nan so ewo fuel tank no so ense no na ebu on so wa chekire da akire na wo ko. Nti me eno no me dwunu ho na me bisa se it was yan sham wansa. DLFM 106.9. Wow, ya kwan ye se bia ye yimu nko ama kwan separately. And na meka se omunam su impodi. Muni articulators na ekoba. Do bridge yasia. Etumi ka twia ma moto no oboka no pacho kosi kakra mam. Kwan nesi. Etimo kwan de enka wose muhunu nyansa se ye helmet hu hia, ye reflector hu hia, aside the license any insurance ye benya kakra. Dansuman man be jammy so no jammy rider no say rider na jan rider no moto ni nyina tutu egu fam say dwrebe na me copy ho na moto ni church na say na bisa say who insurance bo drivers no or say man no entuanika na me say enye din me frame nyonko police no me hwe asim hey cause when you say you're smuggler the police member say wa crash no ochi moto license mo te say na am ka say so police so ba yan ka wasem ede because any okasi papa no en show traffic gate and no dey ajam me ka wasem ede itino enye say DVL ni be hyew enye say insurance ni be hyew enye say MTT enye say obi hyew unya wa document writer accident happen to now your team didimu a okoda hospital kra e bia emra no betimi agina so apeka crafri nipa na no unya accident e dia behwe itinoko ye mfensi ana wo mo amowo etiefo no so omso mutumi mfre no nka o agye nchine Ghana fo meda se papa ebusua yenua yenya beto so ba kwa motor riders no mo san ye kan on say okay motor riders no majority of them omeyiyi wo riding mirror so what's the deal? Yes, into okwa no wo hwe na chi motos ni nia almost all of them omeyiyi wo omo be register ewo ho kan fufuro wato moto no fufuro kra bebia wo ho but wo be hu no kwan so no na we yiyi mirror so ni mirror odi hwe wachi odi hwe wanim odi yade no we yiyi ni nia so ena sena na aka no o se e wo mra na se wo a wo be bu mra ne so no ye be fine you that's right penalty inti chesa ban ehu hia ban anything na was a police and make sure say so buswa e do court that's right because se wonya accident na e do to hospital government no etua bio or subsidize fees no se wa wo ska crowd betua
indra de ba ni bi government no eye de abo ho ka nti on pene nti on pese obebo ho ka nti manya accident no kra na sa sika no obetumi de aye bibi foforo say ye school say ye den no dey develop kro no na musuban nti mo milk o man no no the police ni eye den a enforcement ni dey DLFM 106.9 because nipa asunye den okay so ja nipa mana obeye ni ope sa nyame adom ankomo we ye besa to so but ye be make sure and me sure say omo a etwi okada no the whole Ghana omo se omo association me de me hu association no na omo national chairman madamfo Solomon next week ye de bebe fia ha na wa be kire mu akire yen enti ye nua be on standby for next week me da say we de mamemfa afrafo ne kakra na fe memfa dwumadie no ensi 0534050199 0593 4065 65 me pa chawo me time no aso ho enti de mesre wo ba no ama wa asam na ye snappy ama me nkomo ne ye mienu de di nkan driver ni a wasesa nipa gu bucket mu ama wanya accident akum nipa 3 call to say won kwadam emfinhia ensia ana motofo no enso regulation 84 eye by force compulsory say obesha helmet obesha reflective jacket ni ade saade we no motofo no nhye police fo na emehye wo se bo ho ban ansa na eye niema mienu pe ubetima kan bia ho asem na mo mananya snappy emame good evening sir. Me pacha wudi ne baby a frame me free o Frame Mr. Yako e ka se fi tama tema pacha minti o na kamo to was me ka so ubeta maha no was o kan de correct basically the habit of motion glasses o me bi at the age of 15 16 no you should cardia it's very dangerous the be ya say it of momonia so that checking menso meda say good evening me did I start again about to do o kan je better short am me nya we to fun e bi ye juma on ka opa na set hard day je papa bi to go ni me be pictures wa agwa so do ha na our car more than 60 about 600 je on ni be aso je ni pan kwa na kan agwa fun ti sa o ni ka o pictures on nam to go fun ya ka no e na boni Ghana nke sa machine wori ba Ghana machine friend stuma wodi de fun wodi initiative fun efuwe de fun ende o tiri ni kanya agent on motor fun dabi yentimi enje saade no ntum yera mesrewa da yentimi we allegation yeni evidence to that 0534050199 0593406565 me pacho ma wasam no enfollow within our discussion enkofa allegation bi ayentimi ni hu adanse emma ifia ha yeda say good evening Okon wudi ne baby a frame free o FM na scan so me free for yarefa pacho minti o yo me da ya champion for so oyene me bisa say sa ayi 50 sandboard na na de sisi motor for ndo mo nka ho ana sa speed na mo ko phone asif say u wo yarefa kwan pa speed e free adenta besi twemu no ho ayi dangerous I say 50 sandboard no de ye madra yi ka nko omo de omo nka ho na ade ba konso no say motor no so omo to a omo se akronfo ha omo ntino e ho part ni bi wo ho a no motutu ogufie kese eye nita akronfo no pe etina papa na ka mirror no nyina e kire di nti omo obi ye motor repairs ni bisa no se asikire no enti ahwehwe no ne board nche engine no ho nyina se omo deform no kakra na anya ni pa kono eni ya omuntu engine ntwene no ne asem no ye hunya nsa wota di na ni bisa se ye chi omo a se lance sa ye chiro omo ade kakra nsa na ya sa omo akwa na afenso so no ya omo nko stations no ene omo nko kasa nsa na moto no because we share no okwan mu e bi kro free ba bi ton na e ba wo no akonya stand before so obeshia no iti omu hia kasa kire o mu stations nso menso medase papa 0534 050199 0593
40 65 65. Good evening. Good evening, Opa. Me offer as benie. Opa, but from Makama can fit Tama Newtown. Tama Newtown. Me part of Tama. The year 2023, according to road safety, accident ekumunipa 65. Ye motor riders in 2023. Abraba mobile no. Opa, the Bajoji. Meet you. The Pesenka, question we say false Naka Ubisama Mr. A year at the mom said. Oh, sir, law enforcement and Asamana Mokan. Senka almost betting aqua ABR stations because Kabia or Bello BI that's a load from station and a day air quality gen. And combat Mamma Brana Quack year to my station masters and so an acid bookman for us to say. Any pedia only lines as a mass, any pedia and a car no any our bus station ho from Bello Duno. On bit na sati a kind of station down. On bit na Masambrana year more station so Nanka put to fear any panic at the amount mamma the Yame Guac we ye the amount of drivers now. Because minim drivers in the be I can say Asama Kufo station ho. Baako abnormal na dwene nhye dan de enye adwuma ana wo twika baako nso ana wo twika good oy abnormal na dwene nhye dan adwuma o twika ana baako nso oyi obi a megbondi e fene foster wo de ka kum ni papan olodu from Asama Kufo station oduru under bridge wo de ka kum ni pa o ma che no first word that kan we see funu di fo hey yes hey what see funu di fo ti so he say ni pa we say o 60 achi baako si drivers ni bi won so o techniques ni say o ma ye adwuma e de apon no o mo anim say ni pa yo na station oni licenses enwumre o so ni amalodu baako we be fa kwaye de fa koma mena so nya o chop money accident nso e ye ke na si enti wo question ni nyina ne say empenifo no wo mo nko station won na pre departure checks an sana car na betu no wo mo nya sa de na sana car na tu me da se papa asem a wa raise wo hu transport owners no GPRTU pro to a concern for no mpanimfo na ya abro wo mo na sesa nka wo mo ye because station master nka wadwuma no sanka driver ni loadu a wo betuo no then station master na say any executive member bia be call round the car no ahwese bibia ye adwuma but anyway me ya me da se ate okay over me so me da se papa good evening. Good evening, Minya. Yes, sir. Tobiko, what no initiative over? Me pacho ye ntimi enje wa asem no ntum. Ye awrade. What aka sa asem we e wa guna so aduro. Me wa na guna so aduro aposifo ho. Sa wodwen se wo bi eye modadwuma ko ho ko aposifo amane wo kan wa ha no mo a you see ye ntimi ni hu adanse ntia ma won ka because ye need evidence to that. Good evening. Good evening, Okon. Me pacho we me last caller for me pon ate. Pacho aye asama utu aseto mu twimoto no omo drive million no umgenta mu ji drive million no obinam friend say card mu a said back empim no ana mu ji drive million asama de mama sa de head of drive moto udi wa go kenen na senya mi fredu meba me nyame ko bo me hwefam Mr. Wo moni o nkasa pa ana udu friend say insasawom obi firi kumasi alodu eba Pasiko diko you mame. Ade se mo hwe kan wasem pa la driver bia se driver ye no enya kura. Mr. Wa mo hwe kan ida ma. Me so me da se abusua ye ntimi mfa frefo no ebiem we kura no ya fa 10 minutes. Yen so ye mpenisa mo mfa nche yen. Nana wadaroma ye ko. Ma Mr. Yenyi akwa no question na say me ombusa question. Question. Say esesanka station ho no because I no hear mo. Oh, Masamin ya no. Say we you man no. Okay, just quick one. Okay. Yes, ni na ofre no. Na sama oka no good. Okay. Na yen no ya wo ye mra na road safety so wo mra obi a wo ne mra. But yeni aye kaboma yeni aye road safety say ebe station na yakọ ya omo one by one no say na o kan ye no omo chairmans no
ewo nkrofo a omoye yekọ yekọ education say what time yes isa where you only licenses uni way ni aka no station masters no and na wo say omoye if you say ya betuufo no eniema ya wo kwan so no ya be ka hyew enti se wo move kwan so na yehu na echewa eno ye wa wasem enti ya ntwen na wo nkoye accident na sana ya ba bechew but ye ba ebe more education say DVL compliance and enforcement ye dwuma ye ni e wo kwan so ni enti se wo bu mra ne so na ehu wo kwan so a ya bechew enti wo kwan so no ye na bibi to say last year say you call state transport. Okay. STC. Yes. You call DLFM 106.9. AOU. I say AO. OA travel and tour. Good. And 2 express. Okay. So I say ko hon munia. Dema omunia ya ko omunia. Eno am ko kasa ye. Ye dwuma na ye no. The fet ya ye wo ya ye check wo kwan no ho. And infractions, yeah, what lines is more, yeah, check it, yeah, educate woman, apart from Greater Accra, no, yeah, call all the regions, all the district, meeting the transport owners, including the trotro station, taxi stations. Okay. Yeah, no more akasa. Yeah, 2 or more for. Say, when. Now, you want so many jipa. Okay. And you down so, yeah, the team leaders, some more. In Sambia or make to me iden bisa o until the question of bisa no good okay yeah station masters no say na okan no so to me from be no mo ba station masters no and that's all mo hwe that is it no mo boa me da se papa say na ye kwena o last we dey bia obechia mpanimfo bi ni asoro me da se bebre me chia etiefo ni a once again and I'm chief executive Mr. Kwesi Ajimai Buzia and then Mr. Tufo. That's right. DVLA. One Sharanka, the BC. And I'm a Busia for me. I'm a okay. And then me Busia for Nia, Michuvia. A Busia for you now, so Josuna, Odama, Oka, no catch it. Nanaya say, a Ghana Kwanso team say a near so pa. Otio life. Oh, I see. Otio life. I see. Next week, we'll buy. Not never. Hey. When you back and say you're supina no, okay, I will say Richard Kwesi here, a national coordinator in charge of compliance and enforcement at my DVLA. So I'm sure I'll say buy Nana. Okay. Yankoi. Maminchia. Me dance man for you now. Okay. Sense su dia say yeah carnival never ba so life. Okay. Na min chia of ampedu baby o bi a de djuma okodi ye no. Enkotiti. Ana ye te ni kwe true in kan check. Ni kwe true. Ni won habo manye e no ye de ekosu bia no. O kankra no aye nya butre. No so ye wulo me. And I'm so kankra I'm so kaya nya butre. Na wutia wo beta wo go. Ana aka New Rock Electricals. Okay. Same culture say with you na oyada more. Miss Major so. DLFM 106.9. Obianso eje so papa. Ebusuye ye ko so ho o ya ne dan na kwa ne be ko na emo Nyankopon sesan yen. Isamia radio Isamia. Isamia tamwafo Isamia. Akadia ba ko pani enya nkwaje. Ebusia hwe branu anu mu abo apa husima no edu na exactly 14:05 media de Okogyeabour Ocran DJ Afiba ne bo machiri dom ansa na meso so no one of the ardent listeners of DLFM ni di adi Obiba Tompo waso Okogyeabour metie wo live edi free bush canteen ewo Oyibi na ene eye Obiba Tompo onu ankasa ne wife birthday ni din ede ya baby was it to my beautiful wife ya baby inside Kaswa West Mall today happens to be your birthday Nyankopon wonhira won kan ho Obiba Tompo si wo feel brutal wo do brutal
Obiba Tompo ejina Songs of Solomon chapter 5 verse 8 so. Wasi wodo papa ni enka nkyerɛ sɛ wo hodo ayi sɛ sukom edenekra. And until happy birthday goes out to you, yeah baby, from your husband Ukunu Obiba Tompo. Akrasa bibia ebo konso de. Yeah, that's a papa. This birthday message is powered by DJ Afiba. And the one that didn't September Bosomeda edin kanti ejina we so ne agina kwanya no so ya we she Ghana for nyina happy new month, especially to my big boss Charles Mante inside US senior bibia boko de na me wanka ho no mo ho ba ma yen said nyankopon de wa hya ase fefefe no won fa onwie fefefe so sada. And to my only uncle Mr. E.A. Menobuachi Yadom, the Chief Executive Officer Emma Jikem Engineering Company. Wafa, and then you bring me more Joe. The Maunia Busiani, happy new month. Said the Yankopon Abo Busiani in a whole buy from January Bepemone. And the Fraka day and Yankopoma Bambon in Shirani Nekasia. Now one fire in Tana Brew. Now ye Bejani Dimo Himofranca. Feu. Medidi Okogyeabour Ocran. Ya de Ghana Kwanso na beso mu wo. Oba empire no abobia mame. Ghana nti ane ye ne saa, enye your personal interest. I am out for now. Ye be hia Nyankopon ya domo a. Watchina Macrao. Yes,